I pozdrav svima ljudi, ja sam Rijad, dobrodošli na moj kanal. Ovo je prvi klip na ovom kanalu, danas ćemo igrati PES 16 kao što vidite. I ovo je uvodni klip, tako da ajde da vidimo, samo ovo da uradim. Dobro. I to je to, ljudi, vidimo se kada počnemo utakmicu. I evo nas ljudi, utakmica je počela. Inače, ja sam Rijad Bralit, dolazim iz Rožaja. Ovo će biti gaming kanal. Tu, kakva šansa odmah na početku Luke Modrića. Toni Kroos će gađati, Nema veze, idemo korner, jel da? Toni Kroos, Ronaldo, gol! Gol bre! To! Ja mislim 10. minuta nije, dali smo gol. Da, 3. minuta. I vodimo ljudi, sada ćemo igrati opušteno. I ljudi, ovo će, kako da kažem, ovdje ću ja vam pokazivati kako igram neke igrice. Teo sam neko izdaleka, ali ne lazi. Više ću se obazirati na tekmu nego na komentari, zato što ne znam ni sam. Nema što ovako u uvodnom klipu da vam pričam. Ne, dali su nam gol, ne, kakva neopreznost. Kakva neopreznost. Hajde odmah da probamo sami se to sve da popravimo, ali to neću uspjeti. Neću uspjeti jer sam ja bot. Bot. Bravo, kako uzimanje lopte kilora nas. Ide Marcelo, Toni Kroos, Ronaldo, ide. Inače, moja miljeni klub je Real Madrid, da igrač Cristiano Ronaldo. Neka, glupa lopta bi se vraćala do Modrića. Modrić, nešto sam pokušao, vidio sam Bale, ali nije uspjelo uzimati ovo Varan, ali gubi se i njihov aut. Nema veze. Ovdje stani. Uzmi, votu više. Na PES-u ćemo snimati Master ligu, možda bi Koma ligu, ali meni se to nešto ne sviđa. Euro je prošao, tako da nemamo šta da radimo o euru. Ne, nešto sam, what the f... Oh my god, ljudi. Nešto, prije sam se probudio, pa zato. Inače, sada je neki 12:30 sati, pola 1. Hajde, Luka, mislim, ova i Marcelo, i offside je, ne, kako sam lijepo loptu dao, ali jasno, ne. Nema veze. Probamo sad ovdje uzeti loptu. I da, ne! Zašto mi je zalagalo u tom trenutku? Zašto? Samo sebe. Bravo, kako uzeta lopta. Kakva lopta do Gareta Bale-a. Gareth Bale će odmah do Benzema. Gubi, odnosno mu uzima Gerard Pique. Bravo. Edo Varan.
onda Sergio Ramos, Luka Modrić gubi loptu, ali se ispravio i opet gubi, uzme Rakitic, Neymar. Ne, korner je, mislio sam da od njegovog igrača izašlo. Kako sam se sad prepao kad je ovaj igrač vratio loptu, Cristiano Ronaldo. Ne, da sam ovdje prošao vjerovatno, ali neko uzima James Rodriguez. Zašto ne? Bravo Marcelo. Cristiano Ronaldo. James Rodriguez. Ne. Šta sam promašio? Ne, sad ću da primim gol. Ali Varan je tu. Varan me spaša. Modrić, Benzema, kako mi izblokirao tist gol bi bio, samo da me izblokirao, ali šta ću izblokirao. Nema veze, još minut i polovreme, ne sad u zadnjem minutu. Neće to Varan. Ne da Varan. I polovreme, ljudi, da vidimo statistiku. 7 šuteva, 5 u okvir, bolji smo na šutevima. Pozašli smo isti, 1-1. Tako da, idemo na drugo poluvreme. Evo nas ljudi, drugo poluvreme. Njihova je lopta. Na početku drugog poluvremena. Idemo odmah pressing. Pazi se tamo Ronaldo, pazi. Za malo je tu došla lopta do nas, mislim. Za malo smo presekli pas. A ne prši žrtva. Super je. Lopta. Luka Modrić. Toni Kroos. James Rodriguez. Kroos. Marcelo. I gubi loptu Marcelo. Bravo. Evo ga. What? Što je skinuo? Bravo. Što je skinuo? Sad ću ti dan gol. Ne. Evo sam se ušutio sada. Kako sam pravio akciju, ne, ali sada ide kontra. Bravo Kilo. Kakva lopta do Modrića. Prebacuj, bravo. Tamo kad kažem bravo, stalno izgubim loptu. Sad neću više da vičem bravo. Toni Kroos. James Rodriguez. Šta mjesto za Jamesa Rodrigueza? James izgubio loptu do Bale-a. Krene. A što se nisam još malo odmakao da bude faul? Kad je bio faul, 100% bi bio gol. 99%. Offside, super. Ljudi. Ovdje da je otišao Neymar, ne bi mogao da ga stignem i da odim gol. Ali u offside je zašto mi frame drop? Zašto?
Dobro, sada se ustabililo. Rakitić, brži s ovim. Bravo, Sergio Ramos. Toni Kroos. Kako je presjekao loptu. Super. Kakva lopta. Gareth Bale. Ne, zašto sam se vratio Gareth Bale? Ne. Korner je, ali... Zašto? Zašto laga? Zašto? I faul je. Sad ćemo ovaj 99% gola. Ronaldo. Kao stalno mi udari u živom zidu, ne. Nešto mi laga, moram stopirati malo igru. Da prestane lagati, evo nam. Ne! Kako sam ga zeznuo i krenuo je da me loba, ali sam se vratio na golu. Bravo. Pusti loptu, znaš. To out je. Out je, Toni Kroos. Uzme loptu. Toni Kroos. Kakva dobra... Ne. Ne. Izvij, bravo. Tu, bravo. Snimam preko Frapsa. Za malo su nam dali gol. Stavim suške. Ajde. Izbijaj to golmane, izbijaj. Ajmo neku, opet nisam zamijenio. Pratio, zaboravim na prvom poluvremenu. I posle stvarno zanesam se u igri, tako da na produžetak ako odemo, odmah ću raditi 2 zamjene. Offside je bio sudija. Prednost. Karim faul. A da faul? Kako nije faul? Kako ono nije bio faul? Kako? Idemo. Produžetke. Odmah game plan. Koga dovedemo, ljudi? Ajmo, Iska ćemo uvesti mjesto Modrića. I uvestimo Pepe-a mjesto Varana. I nešto mi se Benzema nije pokazao. Evo ovako. Idemo u produžetke. Ajde. James Rodriguez! Puh! Šta je odbranio? Ne. Uzmi. Danilo. Kakva lopta za Toni Kroosa, To Cristiano, gol! Cristiano!
Ronaldo. Vodimo 2:1 u trećem minutu prvog produžetka. Yes. Bravo Hesse. Toni Kroos. Ne. Mislim, ono nije bio Hesse, ono je bio Isco. Vidite, pardon. Paulo Messi se trojicu tu izba... Recimo ne! Penal. Ne, faul ikon. Kako faul? Nema veze. Mislio sam da je penal. Sada ćemo da održavati loptu. Ili dobro? Ipak je dobro. Prođe, Hames. Kako? Uzmanje lopte Gerbi i gol! 3:1. 3:1 vodimo, ljudi. 3:1 vodimo i to će biti super. Mislim, to je super, neće biti zato što je super. Ajde. Ja mislim da je ovo kraj. Mislim da je kraj. Ne! Super. Da su nam dali gol, bilo bi posle rizično. Ne! Bravo. Izbija i sad će biti to i idemo u drugi produžetak, ljudi moji. I evo nas, ljudi, u drugi produžetak. Odmah Hesse tu uzima loptu, ali Isco, ide odmorni Isco prolazi. Isco! Kakva šansa. Tu će Toni Kroos izvoditi korner. Danilo je došao skroz na drugu stranu, ali izgubio loptu. Tu će Marcelo napraviti. Ajde. Što pre da završi, da slavimo. Cristiano. Nema veze, naša lopta, mislim. Hames, loš strener. Nema veze, bio izokrete jako. Bravo, Kroos do Cristiano Ronaldo. Idemo da probamo Eteri. Ronaldo! Ne. Momane, izleti. Dakle, mi golman izleti, ali nema veze. Ovo mi nije trebalo. Bravo. Kroos mi je, ja mislim, najbolji igrač ove utakmice. Cristiano Ronaldo. Moram da pogledam na replay kako je ovo. Ne, kamera. Replay. I samo kako je on ovo centar šutirao. Ako se tako kaže. Da vidimo. Da li obično centar šutirao ili mi se meni učinilo da je... Da ljudi. Kao što vidite, tako je centar šutirao. Nema veze, možemo se... Isco. Sada će Isco da zabije gol. Isco. Kraj, ja mislim, ne šansu. I kraj.
izbijemo loptu. I to je to. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!